challenges na puta. So guys, karon sugdan nato ang Milktea Part 2. Tignan natin padugay-dugayon, lakat na to. Okay guys, round 2. Start right now. Ginagawa mo! Gusto ko. Ginagawa mo! Marunong ka lang. Ako man mo straw. Nagasim lang ng straw. Pabili na ko guys. Tulo ka po. So guys, daog sa... So guys, Ginagawa mo! daog sa pagda. So okay guys, dali lang may kutog. Busog na busog mi sa Milktea, di mi karot ng tinapay. So salamat sa pagkantaw guys. As a friendly reminder guys, mas bahalag dili na mo subscribe sa mong channel basta safe na mo. Okay na. Stay safe. God bless. And ay, wait lang guys. Gusto mo part 3? Comment down below lang. Para makabawi siya guys. Yes, para makabawi.